Maretwa mbetagwa Moses Gacoki. Ucio ni mwana wakwa Waringo. Niravoya thirikari tondu yareta mwana gakwegore na guti undu yauga na guti undu matwira mauka makinareta mwana gakwegore na ni muringe na ni mwiguate no rigetie gututiga kwetia justice ya Sofia ni tondu ndara njirare ndakumuvinga vingaga nikimwamwita mumemuua. Serikali tunasema mumemuua sababu ni convoy ya president ikitoka Kigali. What was supposed to be a good day for William Ruto rĩrĩa auma Kwaria kanitha-inĩ, it turned out to be one of the worst. Wanaume wote wale wako katika hii uwanja watoke nje waende shughuli zao. Kama ni In the first place, reception duma 100% like you would expect. Na agiwagwo ni juu ni uramenya the reason why alienda Embu is because the only place area areciria ya Mount Kenya igikoro etigitie ka support kanini ni uko Embu, Tharakanithi, hizo places ni ndo wa Kithure Kindiki. Na koguo agithi ku Embu Sunday alikuwa anajua manze I need to go and at least make a statement to people that ona kiremaine kwina kodo manyedete, but it turned out to be different. Uhoro to ucio makiumira ku Ngari ya escort ya president ni korirwo ikigutha andu na makua on the spot. This is mudo aduthi na customer wake na ikakuwa a very troubling scene haria. Antoni Reginya adu ni makorero mageshina Ngari hiyo ilikuwa TX hizo zinakwanga lead car escort whatever. Hii ni moto unachukua. Bali kuna mtu anachukua hapa. What was supposed to be a good tour around Embu has been reduced to uhoro wa corona kiehana maithori mengi muno. Mbetagwo Morini wa wira ni sister ya Sofia Mwende uria urathomagira Embu County Secondary School Form 2. Nini egwene na kigiriko muno tondu sister yakwa areka kando ka barabara na walikuwa na huyo mtoto mwingine wa sister yangu. Hiyo mwingine amepelekwa Njenuru. Na sisi tumeshangaa sana njuu ameletwa huku Gakwegori mochare na ameletwa na gari ya polisi. Tafadhali tunataka justice ya Sofia Mwende kutoka Embu County. Haya, maretwa mbetagwa Moses Gacoki. Ucio ni mwana wakwa Waringo. Niravoya thirikari tondu yareta mwana gakwegore na guti undu yauga na guti undu matwira mauka makinareta mwana gakwegore na ni muringe na ni mwiguate no rigetie gututiga mamenye ora magwika no ora makututethia tumenye uria serie gwika atia ikurumiriro plus vengi niravoya thirikari anu akorwo ni ngari cia thirikari thiete ne venya ni thiecage kavora ikarumanirira ni tondu taru ni ciana nyingi twaurwa nicio mio ethatu yatura itagiririkite twete Ngari ya Kakwegore ni mbetagwa Christine Kagendo na ni mutu wa Kakwegore ni turenda kwetia justice ya Sofia ni tondu ndara njirare ndakumuvinga vingaga nikimwamwita mumemuua. Serikali tunasema mumemuua sababu ni convoy ya president ikitoka Kigali. Mbetagwa Mose kuma Kwaria na nivo ni nguo thirikari ni maravitia muno ni kuturagira ciana cietu taru Ngari iyo yaringa mwana ucio na icio ciana nginya ire kando ya barabara merekerete tene nivo nauga atongoria matumitirire tondu thaino twatomo mwana ni mwana uria athomithitu na mathina mengi muno ni mutumia akire magina kabanga na nimfurirwe thimu nero kwi mwiritu aringirwo baria ndarasari na ni ndengerire na nathie nethira mwiritu ni muringe na nethira Ngari ero njiri na ni monire nduthi na yerera ivo na aria marainduthire ngorie magathire thibitari na urio borwa mwiritu ucio nero mwiritu ndarainduthire ararugamite kando na ria ararugamite kando Ngari ira raumite ya Kigari ni yukire yabitia njira na yaukeringite andu anduthi acoka yoca mwiritu yathie nake nginya Runjiri. Koguo thaira mwiritu ucio atwikire no arutwa Runjiri ni ndiire kumuona na rai muringe na agakua. Koguo turegwa twina ruo rwingi muno andu aka Kwegori. And I need you what you guys think about this. Ni gecireria uria kurathi ni ati
gikuo kia nugu gia kinya kwina thimo yugaga uguo gikuo kia nugu gia kinya miti yothe ni tenderaga because how would you explain this mundu uyu ndungikiuga eno ni gubanga arabangite ukorwo akiuraga mundu you can say that it was an accident but why only you maundu ma maragubuata we wi wiki niki you know these are some of the questions iria they should do mareyuria as people are warming up to sabasaba sabasaba ni muthenya wa muthi gika video ino ni Monday and it is expected that ni gukorwo na maundu maingi muno maria megukorwo magithii na mbere sabasaba ni tuonete ginya Raila Amolo Odinga ni ugite ni akwiyumiria ni tuonete andu Gen Z aria matari na leaders na aria matari na anyone to lead them ona makiuga ni mareyumiria na mareyumiria na njira imwe nene muno. Now, if there is one word iria ikoretwo ikihe William Ruto stress na headache ni kiugo maandamano ma Gen Z. Why? Because hatire mundu angiaria nake andu matige kuumira maandamano. You can't just negotiate with anyone about these Gen Zs. Tita hedi iria ya Raila ni twamenyaga maandamano baba anaweza kama maandamano ilikuwa Tuesday baba anaweza kuwa ameguzishwa zake ikifika Monday jioni ashatoa statement hakuna maandamano but no this one gutire mundu wa kwaria nake and you know tension is building na ni gukorwo na maundu maingi muno maria William Ruto gukorwo akigerera especially from that maandamano na ni tukoretwo tukiona presidents of Africa ta Ibrahim Traore is one of the youngest leaders in Africa na oire thirikari through a coup tondu ni mujeshi makioverthrow mundu uria wari hau na this is something ikoretwo ikiariririo muno in African countries right now na muno Kenya niko kwina thina ucio na ntona muthenya wa muthi Musalia Mudavadi akiyumiria na kuga ati you know what guys we can't do it the Burkina Faso way ino ironania they are seeing something might happen tondu Mudavadi ndangiyumiria tworo uguo tu ari about something. Are they foreseeing a possible coup in Kenya? Ndio maoni makumegi uhoro uyu ni discussion nene muno ya keeping up with the Kenya Kwanza government. No comment yo ture maoni makumegi uhoro uyu. Aliwa neno